Tuğanдар, assalamu alaikum, urmatlı mal çarba görөрmandары, саламатсыздарбы? Бүгін 16 ноябрь 2025 жыл Чүй облысы Токмок мал базары. Саан уйларды көргөзүп беребиз сиздерге алдыда. Биз менен болуп каналды колдоп тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Чоң болуңуздар. Туғандар, бул жерде эки чоң уй бар экен. Мына базар боюнча эң чоң уйлардын бири экен. Мына көрүп атасыздар. Азыр сурайбыз ээсинен. Бул канча ай бооз? 7 айдын üstünde. 7 айдын үстүндө. Азыр бирин алса алат экен. Сүт чыгабы экен, э? Süt var eкен. Бар экен сүт. Таза экен? Желдери бар, таза. Тийген деле кетип атат. Кетет экен. Төртөөнөн чыгат экен, э? Бардыгынан мынакей. Канчанчысын туйт экен? Мына биякта ээс. Канча? Курсагында 3-чүсү. Үчүнчүсүн. Швейц менен Галшинин аралашып, бою 1.45. Бой 1.45. Баасы? Баасы 265 тат. Ох, 265 миң. Могу уй аябай мишайт этти да. Мынакей алдынан да көрсөтөйүн достор, мына ушул уй. Андан кийин бул. Андан кийин бул. Бул кандай порода? Красная норвежская порода. Красный норвежская порода экен. Мындай породалар Бою 1.55. азыраак. Бою 1.55. Ошо бойлуу экен мына. Азыр 6 айдын тегеретесинде болсо экен. 6 айдын тегеретесинде бооз. Мына. 15 литр бе? 15 литр сүт берет экен азыркы учурда. Андан кийин экинчи туутта 35 берип. 35 литр сүт берген суткасына экинчи туутта. Ичинде флекви асимление. Асимление? Ого. Не деген? Флекви деген порода. Мынакей порода флекми дейт. Баасычы? 380 миң. 380 миң. Багы уйлардын мыктыларын тарт деген бир туугандарга мына уйлар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, алдыда мен тартып көргөздүм. Жергиликтүү уйларды. Мынакей ушундай породалар эки үйдү көрүп калып токтоп калдым. Көрсө ушул жигит экен. Кана номерди айтып кой. 0703 менен 34 69 10. Уйларды доставка кылып бересиң буйрса. Жети облус. Сурагандарга жакшы, эки таза шүз. Эки таза? Үйдө. О, үйдө дагы бар экен. Туугандар номерлерине кайрылып, WhatsApp менен видео вызып кылып, чалып, сүйлөшүп көрсөтөт жигит. Алсаңыздар болот. Мына. Биз көпүрө болуп беребиз туугандар, көрүңүздөр. Макул, содаңа береке берсин. Болуптур, рахмат. Мынакей туугандар көрдүңүздөрбү? Эми биз сиздерге мындай семиз кунажындардан дагы көрсөтөлү. Достор, бир туугандар, сиздер каналды колдоп туруңуздар. Мынакей. Канча экен? 115 миң дейт мына. 115. Боозбу? Бооз экен. Семистер бул жагында болот да. Мына байке өтүп кетейин. Семистер бул жагында болот. Мынакей. Канча экен баасы? 200. Семизби? Семиз 200 миң. О, көрүнүп турат байке. Эми сизден да сурап коелу да. Мынакей 200 миң дейт. Байке канча экен уй? 190. Бул да союшпу? Бул дагы сойгонго 190 дейт мына. Булчу бул. Бүт аткорму, э? Канча баасы? Баасын айтып койбойсузбу мону? Бул сиздики эмес, болду, кечиресиздер. Яктык экен. Ох, кунажы канча экен? Байке. Тептиби? Ох, абайлагыла. 100 канча дейсиз? Муну? 130? 130 дейт. Семиз экен. Канча экен байке баасы? Семиздин. 130 миң суралып атат байке. Мынакей. Семистер ушул жагында. Туугандар. Могу навеске кирбейсиздер, семистерди бул жагында болот. Кандай? Ден соолук. Байке кандайсыз? Могу семис малдын баасы керек бизге. Баасын айтып коесузбу? 140 сурап атасыз. Жакшы. Рахмат. Мына 140. Соода болдубу? 130га сурады. Буларычы булары? 160, Базар жакшы эле байке, мындай семиз малга. Кардарлар көп эле? Жакшы эле. Бак, содаңыздарды берсин. Рахмат. Ана кеттик алдыны карап, туугандар. Семечки. Бул жерде да мо сары бар экен. Сары. Байке, ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңуз. 170. 170 миң. Бул дагы союш. 170 миң. Сурап атат. Кана балыкта? Өтүп кетейин. Канча уй? 145. 145. Рахмат. Мына 145 дейт. Көрүңүздөр. Акчалар саналып атат, алынган окшойт. Кайсы алынды экен?
Көрбей қалдық. Мына базардың көрініші. Алыста жүрген мекендештер. Тоқмоқты сағынғандар көріп алыңыздар. Уй қанша уй? 170 екен. Чоң уй екен. 155 мың. 155 мың. Егетінікі боғыз екен. Қанша ай боғыз байке? 8 ай боғыз. Қаншаншысына боғыз? Қаншаншысын туйды? 3-шісін туйды екен. Елішкен екен бірақ чоң, Жақсы, жақсы. Тоқол қанша екен байке? Бағасы? 120. Швиц. Қана мұндай көрсетөлічі? 120. Боғыз бұл қысыр бұл қандай? Geç boz. Geç boz. Қаншаншысына? 4-ші туыт мұна. Қаншаға сода болды байке? Айтыңызшы бір. 113? Бербедіңіз, рахмат. 113 мыңға берілбеді. Байке, қаншадан екен сіздікі? Бағасы? 90? 90 мың сұрап отады. Мұнаки. Қанша екен бағасы? Ойдың бағасы? 150 mingga berem. Ол 150 мыңға берем дейді. Боз. Қанша ай боз? Декабрда қышқы туды екен де жақсы. Bir ay kaldı. Bir ay қалды бұйырса. Kaç ekan bu? Жақсы. Ой, туғандар қай сода болып атады? Бұл бұ? Қаншаға? Айтып қойыңыз. 140-тан болып атты сода. Ақыл. 140-тан сода болып атты. Достар. Оппа. Мына ұшыл чоң үй 220-ға сода болып атты. Мына биік арғырақ, бірақ өте чоң. Бұл қандай порода екен байке? Сементал екен. Мына. Сементал. Содаңарды берсін, мына ке сода. Болып атады. Ой, жігіт қанша үй? 160? Боғыз бұ? 160 дейді. Чоң үйлер. Мал көп екен. Бұландар. Алынды ба? Қанша қалдың? Мұны? Ұшыл қанша кетті алдыңар? 170. Рахмат. 170 мыңға алынған ой, тоқол. Мына. Қара аңгус ба бұл? Аңгус екен мына. Мына. Тоқмоқтан деле келіп алсаңыздар болатындай. Мына жаңа ойлар. Алейкум, қандайсыз байке? Ден соғыңыз. Емне бар сатылап тұрған? Қара ой бұл? Қанша сұрап атады? Шоны қарап атады ғой? Байкем қарап атады тияқтан, 125 мың сұрап атады. Жанынан көрсетіп қойыншы. Мына ұшыны. 125 мың кішілер көріп атады. Бұл саған ба байке? Қанша береді? Süt. 14 litre süt beredi. 4 öğren teң çığa o? Қаншаға сұрап атады бияқ? 117-ге бербей жатасыз. Қаншаны туған? 2-ні туған. Жаш екен, Содаңызды берсін. Мынакей, достар. Бұл ба? Құнажын. Алейкум, қандайсыз? Қанша сұрап атасыз? Құнажын sütü 8-10 litre var қазір байке. Қазір, 8-10 litre süt береді. 4 öğren teң шығады. Жұмшақ. Бағасычы ең қызығы? 150'de otan байке. 150? Bazar 140 berdi байке. Базар 140 бердіктір, 150 мың сұрап аттыр, азыр. Мұны артынан көрсетіп қойың. Номерді айтып қойыңыз. 709 байке. 0709 96 25 25 94. 94 деген номерлерге қайылсаңыздар, ұшыл ойдың есі. Тоқмоқта. Бір баш бұл? Bir baş. Сүтті, мақылы. Мұна достар. Бұл қанша екен байке? 140. 140 дейді. Az. Жаш құнажын екен, Жаш екен. Ма ой кімді кім ой? Яқтық, Қана өтіп кетейін şu жерден. Онда ой бар екен. Баяқта да ойлар бар екен. Қанша екен ма ой? 135. Парода бар. Сементал. Боз қысыр. Боз.
Мына 135 дейт. Канчанчысына боз, туган? Экинчисине. Онлайн сатабызбы? Мына артынан көрсөтүп коеюн. Бир тугандар мына уйлар. Жергиликтүү уйлар, арзан уйлар Токмокто. Өзүбүздүн жергиликтүү уйлар. Мынакта бир чоң уй бар экен, азыр көрсөтөм. Мынакта соода болду. Кайсы сатылды? Я. Байке кайсы сатылды? Канчага кетти экен ошо? 110 канча 15 mi? 115? Макул, рахмат. 115ке кетиптир, мына соода болуп атат. Акча саналып атат тиякта. 115 деди го, көрсөтүп коеюнчу. Ошондо могу кетиптир да кана. Ушул кеттиби? 100 канчага деди? Мына ээлер бен. Жок, эси керек жок, баасы. 112. 112ге. Жок, мал тартайлы, мал базарда. 112ге мына ушул. Эси өзү мени тарт десе тартабыз да. Эси. Болду. Мына акча санап атат ортодо. Көрдүм мына. Акча саналып атат. Бул канча экен көк? Баасын айтып. Баасын айтып коюңузчу могу көктүн. 135. 135. Бул чоң уйдун эси жок экен. Чоң уй бар экен, бирок эси жок. Токмокто. Баалар ушундай. Бул уйлар канчадан туган? 165 байке болмаса. Кайсы булбу? 7 ай боз. 7 ай боз. Музоосу урунуп калды? 165. Буларчы чоңдору? Bunu 135 сұрап. 135? Төлөшөбүз. Булга асылы шведский. Картаңбы бул? Картаң уйбу? Жок, бул. Жашыл эле? Бир деле туган. Болду. Азыр бу жерде ачыш кыйын тишин. Могу карала канча? Аны 220 сұрап атам. 220 сурап. Сүйлөшүү жолдору болот. Номериңди айтып коеюн да. 999 0999 98 98 60 03. Кая? Айтып кой. Ошкасы 078 526 695. Каяктын уйлары? Покровка, Токмокто экен. Мына. Боз. Соодаң берсин, булчу? Bunu 110. 110. Уйлардын түрү бар экен сенде. Bunu бирөө байке кармап. Бирөөнүкү болду. 110 деди. Могу уй канча экен? Баасы? 150. 150 дейт. Кандай порода бул? Бүтүлө 150 дейт. Бүтүлө 150 дейт экен. Кандай? Пародасын эле билбейт. Билбейсиз, боозбу? Сүтү кандай? Чыгабы азыр? Азыр чыгабы Байкендики ол. Байкендики. Жакшы, кеттик алдына караганда. Өтүп кетейин Байкенге. Бисмилlah. Анакта кунажындар бар экен, уйлар бар экен. Бул канчадан экен баасы могу? 190га бересизби? Өтө мыкты экен, узун, келишкен. Боозбу? 4 ай боз. 4 ай боз, мына. Онлайн сатабызбы, онлайн? Сатарыз. Номериңизди айтып коюңуз. 705 70 27. Базарда келишкен кунажындардан уйлардан бири ушу экен. Кеттик анда эмесе, достор. Туугандар, ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Токмок шаарынан мал базарларды көрдүңүздөр. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Ар дайым кызматтабыз, туугандар.